Kumana na makaya ma muingi mwena wa Ndumberi kaunti-ini ya Kiambu, Megemaine na Muruki Muru uria ukoretwo ukiuma kiara-ini kimwe, riu thirikari ya kaunti ino ni yathanite kiara kiu gikorwo gikihingwo. Inaonekana ni watu wanakuja usiku kumwaga takataka ambapo hiyo ni kinyume cha sheria. Ona thengia wa mugunda uyu gukorwo uri wa thirikari ya kaunti ino, kwirikanite imwe cia kambuni cia ungania wa giko cia andu kiumbe ikoretwo ikirehe giko mugunda-ini uyu mugaru na watho. Hiyo sheria ambayo ilipitishwa Juni mwaka huu iko na faini kubwa sana. Iko na faini karibu ya milioni 1 kwa mtu ambao analeta takataka ambapo pahali ambapo si hajatengwa kama ni pahali pa takataka. Mukana muhio ona gukiri uguo ni urutiirwo andu aria matakoretwo na wigiririki wa giko, atongoria mwena uyu magitariria uria kunyitikana agite giko kuria gutagirire ni gukorwo agitacukirio makinya ma kiwatho. Acha tufanye kazi pamoja. Mkiona mtu kama huyo, na nimesikia mmoja hapa anajulikana, tuleteni huyo jamaa ili tumshughulikie kisheria. Hamwe noguo thirikari ya kaunti ino nitanyite kungania mawoni ma muingi Megemaine na uria mugunda uyu ukuhuthika no tuike kiguni kuri aikari. Sisi kama serikali hatutaki si fine, tunataka usafi, tunataka kukaa vizuri na jamii zetu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.